Jawjawai tu sa kajaman-jaman na makaji na sudebat. Saka tu sa kajaman-jaman na urja supuin akai nua semas imazai tua tau cikir ni ruka. Imazai tua dosa kayan, imazai tua dosa puluh katu dosa karam, pacu 50 katu dosa karam. 路加福音2章22节到52节。Pai ka secariba tanga sini turu ni mosi sikisam nanguaan marka adaw. Katsuin ti Yesu nua matalala ka pasa Yerusalem. Tu uri sipagaw-gaw toa cemas. Namayangata toa vincikan toa pininet nua cemas sa akakudan. No sanga-sangasan na sipola kau alay. Uri pakisumali sa pagagawan toa cemas inaya bencik. Au uri pasusu uta tia maju toa sini becika pininet nua cemas sa kakudan. Pagau-gau toa ualay katoa babayana makagado vadu-vadu. Kumali dosa alak nua vadu-vadu ini ka makuda aya. Tajwa izo haza i Yerusalem ualay pinakati simim. Na mapas ti maju saka ro paalay toa cemas. Au na kilalava-lava toa mapas ling noa Israel sau-sau. Au na kizang tia maju tala parawasan na babak. Au pinakelangan na nga ti maju noa tala parawasan na babak. Tu inika uri matsay no inyanang ka patsung tajwa na kemasi toa cemas kirisitu. Pai papu varungan noa tala parawasan na babak. Sa sajwa itoa wuma noa cemas. Manu secevung toa jwa matalala kani Yesu mangcencez na 50 toa jwa rumamat. Uri pasusu toa jwa pininet akakudan. Pagau-gau toa cemas toa masa ti maju. Manu tabraken na 50 ti Yesu ni simim. Sa samparawas toa cemas maya tucu. Cemas tucu su pinasusu nga sukai. Uri na sudibat angaken su saskaulan su sawin ikatsawan. Ayatoa aku matsa mapatsu nga toa su pas eling. Maban nasu pinadere pite ayaw toa na alaa langa. Masan teral uri pateral toa malian mun sau-sau. Au uri masan rigu uta noa su pinili taalalan Israel aya. Pai kama katoa kina ni Yesu samali toa sinyaivu patara ti maju akai. Au ti Simon inuri toa manguaan nia maju sa ibu uta toa kina ni Yesu ati Maria amaya tucu. Aichua kedi-kedi pinili noa cemas tu uri mipu toa turovu Israel sau-sau. Tu uri pas eling toa turovu. Au saka pininetu masang kita wali toa cemas. Lakwa uri paatsevan uta noa zuma amarka sau-sau. Maban sika mapasunan noa kinemeneman i warung noa turovu sau-sau. Au tisun uta ki teski nga asu warung toa takit ayaim. Pai izwa uta azwa babayan aro pakalakelang toa warung na cemas. Pinakati anak tebri-bri ni aser alak ni pinuri paunori sabil ramale nganga kemasi toa kina tarban pitu sabil pinares kesekelan sa pasay nga. Au tucu
20 katu sepatanga savil au inika sesajangata tua uma na cemas saka muadadau azemzemet pasususu tua kakudan paravai sa inuli-nuli kiparain tua ta cemas mano sepasen sengangata tu mangcet sa kalava tua cemas sa tau cikeran anga patara rumamat tua marka takalava-lava tua sika mapas ilingan nua i Yerusalem mapulat pai ka matsuvunga nga matalalak tua pasusu tua pinenet nua cemas kakudan baik nga pasa kaliraya itua inalan ni maju i Nazari azwa kedi-kedi pada maasa-asa saka mapipicur-picur saka puvarung arabat saka na paksumali kiliwa kenua cemas daya maju no majalun sika parisilisian tua linagara-gawan tu savilanga azwa matalalak ni Yesu vai ka sama Yerusalem au pai ka tapuru katu dosa nga savil ti Yesu kiparain te maju tu tua kakudakudan tu sika parisilisian sa Yerusalem ka maatsuvunga nga azwa sika ka parisilisian adau baik nga te maju mano azwa alak ati Yesu na kiadu i Yerusalem au inika kemelakalang matalalak mano izwa na setaud tosa maciur-ciur caw-caw ti maju ayaya akinemnem mano ka itanga adau tu kinian kinai jalunan kinemnem kimim anga ti maju kimim anga ti maju maka tua sungulan katua marka tinabatabak mano inika maka jumak au vaika nga semikir sama Yerusalem kimim te maju pai ka sipaka tiru anga adau jumaken anga itua uma na cemas ana miraj i vecikadan tua marka ruturu-turu kirandanda sa kivada-vada tiaya maju au na remanda tiaya maju mapulat samali tu sawan ni maju katua zwa sini tevera-vera pai ka patsuna zwa matalalak samali ravat au azwa kina ibu tiaya maju amaya tusu tisuna kualak aku menasu ayatusuin pai ti tama katiaken na mavarung amena ravat sana kikim tanusun ayaim mano ibu ti Yesu tiaya maju aku kena no kimen mano ini kamu na kemelang tu nakuyamun ika kena imaza itua uma ni kama ayaim mano aichua sini aivu kai ni maju ini ka puringa-ringa wazwa matalala ketua patsugan au kicuranga ti Yesu aweka cuma asema Nazari sa kiparairai taya maju au akina ni maju pini varu-varu nganga patarai chua penulat pai sawani Yesu pata paravaravat saka pata measa-asa akina sabat-saban saka pata paravaravat uta arvan taya maju nua cemas katua marka caw-caw aicu kai nua cemas satusu asinan apuru kai imazai tua 50 katu dosa karan pai asawani Yesu pata paravaravat saka pata measa-asa akina sabat-saban saka pata paravaravat uta arvan taya maju nua cemas katua marka caw-caw
Satu suah ka zaman-zaman asini pupatarwan，在家庭和教会培养孩子，在家庭和教会培养孩子。在部落常有人说，养育孩子需要整个部落的投入。我也要说，培育孩子需要整个教会的关心与陪伴。耶稣在宗教氛围浓厚的家庭里长大，也在有规律与温暖的信仰群体中成长。这为耶稣将来进入世界宣扬上帝国的福音，服侍上帝与关怀世人做了最佳的装备。同样的，今日的儿童与青少年也需要教会的陪伴与培育，让他们可以一起敬拜上帝，参与圣礼并宣扬福音。我从小到大都在教会与团契中成长，在主日学听过的教导或许早已模糊，但那些陪伴我成长的主日学老师和青年辅导身上那种乐意陪伴接纳的形象已深印在我的脑海，永远不会忘怀。当我成为传道人，偶尔在一些教会活动中相遇，看到他们脸上欣慰的表情，我更确信要在家庭与教会培养孩子信仰的重要性。Sinaya tu sa ka zaman-zaman, ima zay to akin at samakalan, ima zay kiyokay, lumungwa at tumuro to amarkatya kakadian. Sinaya tu sa ka zaman-zaman, tianuti na papupicture apas maraw. Tu sa sinipakin naman naman tianutin, 教会如何陪伴儿童与青少年成长，使其信仰根基更稳固。教会如何陪伴儿童与青少年成长，使其信仰根基更稳固。Sinaya tu sa kadyaman-daman arutagi galoy na kinamnam latina na gamalo kinamnam ay kanapasmaraw kainuli。道成肉身的主耶稣，你曾以婴孩的样式来到世上，必以小孩子的样式在家庭与圣殿成长。求你帮助教会里的每一个孩子，能在爱中渐渐长大，满有智慧，又有上帝的恩典和人的喜爱在他们身上。奉主的名求，阿们。Mali-mali tu sa kadyaman-daman na makati na misyasalam. Sumupu kilaroy tuamana sinipadadaka tenua tiakama semas latiapi na ene sa tiapa suswing sakana makati na makareva tuamana warung nua tiakama semas ayakana paupisur atisu na tiakem sa parma kenu ini kana madungwa aku sinupuan lamun na pajaka tanga mapolat sa tia nu ini katina na maruluay sa tia pasuni na mumal sa tia supui na mumal manauri makelang manauri kilaroy tin tuamana sinipadadaka tu sa kadyaman-daman nua tiakama semas saka mali-mali latina na sudeva tu sa tia kini adawan taja 平安